ile whaapoponga o le tātou sports Talanoa. Mai Miami nei Dolphins. Nei whanga o le fiafi. Ile tautua whaua o Blue TV. Mai se foi, ia se taimi e joy whaasaralo ina i lunga o le tātou NUS Channel 8. Ia po tu maua le Channel 8. E le whanga o le fiafi nanga le leo le tātou mteisi li langi. Talofa mo follow fantu ia Channel 3 nga usu i mai le tātou NUS TV. I pa ia maru Samoa, ia i le fo ia fiafi le tātou Proclamio Sports Talanoa po le whaasoa fo ia i tā alonga matulanga ua ta oto mai fo fa ingo le lava yaso. Ai mo ai ona fa talofa pa io Samoa i ona tulanga fa lopelope ina fa maru atu ua le awai mai ia ala wa se lua. Le wuri ko lua ia mo to luai ele fionga le fascina ia po le uso foi ia to le foa endi ai lupo fa pe foi ia le fionga ia o mua to vainga ona o lo fai malanga atu ia awa foi fuanga fa le ainga mi se foi ia o le fa lo ina la vole se la tu sanga la ka pisa mo la na le o no fo i o mo ko ka singa wa pe fo no walu ia ai mo wai de siu po ile famo poco di tanto por calamere sports stanno ne vanga la fiafi ona ole tele le vvc la capisa mo la le wala yana e o manga ya simele ole wa i meio ona sponsors ia mai o America la NFL ia e la fiafi la nele o tato wo i Miami Dolphins ia pe no do sil mai o nisi o vaenga o le tato sports stanno le tato wa malo fa lo ngi la fa tato no inga ne fiafi o le sunga i le li ta alolongolongo Samoa i Amerika i le ta alonga la pifa Amerika po le football sunga Seuili Jesse Sapolu o le amo si tātou whaatatalanoanga pe a mai a tātou malolonga ia si tātou wa fia fo i tūlanga o ta oto mai whaatapenanga a wale to amatali o le taimurusanga a le NFL i Amerika. Ai au tato yaila ile amatanga fo i le proklame hatalo fatu ya o ile fato e maua mai le nei fiafi. O li unga lavo ta alonga sa yaile fa unga le neiva yasu. Ia, a ua tau sirfia. O madua to e fa mo le i lava ile au le All Blacks. Ia mato e ta wantu ya Argentina au le fia kama makua. O le kalanga ai au di savele na fa ia. Ia Argentina o le mele na tupu le lo. Si o le mea mau. Ana foi la tele ya matou fa le lenga matou fa pe me matou le ai nga ko ke la ikia to titi ale se score manu malo ia ile All Blacks ia Argentina ia ilunga nei matou o kilan pe ya ka fa marmala ia ela lori ma fu ai nga fa inga ni ka ko All Blacks version tene to fa ia foi au se talia ile la ta longo na lua ma Africa Saudi ser kulanga le au Afrika ya manu malo Afrika ia au se talia le la ta lo no winga lo ta o mai ya o le la o le fa tulanga mai o le ta alo le All Blacks ile amatanga no masina fole ile in 2 weeks time o le ta alo malanga le All Blacks away ta alo malo si Afrika Saudi fa ia le Afrika ai o le malanga au se talia e ta alo male Los Pumas ia pole au malo si Argentina e Argentina ia o le tiri whainga ka se kulanga mo o tui Australia e walanga i mo ia o le home advantage for ia Argentina o le lata alo ia latou ia ai o le testi i le tatou All Blacks ma le tatou whaia o ngafou le o le malanga i Afrika i le aso mua o se tema le whatulanga mai i le lata alonga lea ia tatou manu Samoa o le ta pase filinga lo sunga ia Seuili Jesse Sapolu tu sai fo yo nai vaenga o lo tu lai mai ia ele o to mo mai lava se tala pe wa lava ngi pase si or kako au ale mong Samoa mo le tua ile tau sala online sa fatun wina ia po le na o se tu pe so swani fo wale amatalia tatou tafatolu ia o ile tatou Pacific Nations Cup le ole a fatulanga mai i le faiunga fo yo le neiva yaso ia ma fa solo duai ai o nisina o nai vainga sa ta o toma ia tulanga o ta alunga la kapi ala ta totu malolonga a foi mai tatou fa felo ai songa ia Seuili
Jesse Sapolu I America I lungo le tātou proklami I le nevanga le fiafi. Tupe whapa moni Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapa moli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapa moli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasauni loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapa moli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele o tātou la la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala au le o Barcelau o Tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa maru wha PacificEzy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South Auckland. Ya o le fia le nei o le o I Miami ma o te fia failo atu o le o mo ma so te inga ya ma le songa ya Seuili Jesse Sapolu mai I America I le nei fua ngola fia fa talo fatu ya I lo songa le Seuili le mali toa Jesse Sapolu I lunga le tatu proclame sports Talanoa I le nei fia malo se fu munuia. Ia, malo se fu munuia lo te lenga siata au afo ile au tau tua le tatu atunu ile proclame sports Talanoa ia tatu le mafuta ia alo fat foi ia fionga ia au mua to le fuolo fe melanga Samoa ia fa tai ia fa tala fat tatu atunu lo mai ia fa tai le tu mo fu never no ata no ai le ngatai
Ele me foi le wo ye mātou le season le NFL le usau nei. Malo whaptai ioe, o leo te Talanoa a whea whamalulu atu alanga wale no fuia no fo ukama. Ia, o lae ua aua iatu fo I tūlanga o le celebrations fo I o le lakapi Samoa, ia manisi fo o fufuanga si o tātou putunu. Ia, aena o le fia o le wadi ia kia au le suisu ia ima yo ofu ioe. O le tātou lakapi fa Amerika no whaile iai. Se supe o lua e oe tau mawhail tātou lakapi Samoa, langa o ule ua luanga I Amerika le NFL. Ia, ai oro mo mori melo whaanga le uso foi. Ia, mo lau sunga foi lunga le tātou por kalamele nei whaanga le fiafi. O le ata oi tūlanga foi o mata upu I tātou tālonga mata mirusanga, o le mai tau watu pe ia o naihalu pre-season na tātou I Amerika, ia, e mawhaiona e tau saunoa mai Seuili o leale tūsanga se update mai o le tātou wa NFL le nei taimi wha mole mole. Ia, o le melo wo ye tolu tālonga whataita, o tālonga fuita o pre-season pe ona e saunoa. Ia, e alua mai la stofias whalaileas tona ia o le 49ers le na ta alo nafi na uma toile pre-season o malua. Toi tasi ala tālonga whataita I le toi. Ia ona tipi loleo au, ona tofi loleo au I le rasta e limas futo tangata e tu sala whaina au. E umalona fili le limas futo tangata na. Ia ona fili foi leo le to asfulu wha e to asfulu ono I me foi lea e ta o mato le developmental squad po le practice squad. Ia le tūlanga na le ia nei, ia le so ngaruenga uma, ia so manuia umana I tamata alo ia iai. E te lea tangata tuai vo ia o mautino ai fili le au ia e le average vo le pe whape 5 leono tangata fo iso se au on average around the league ia whaingana whape nai tasa uma e te le lea tau sanga e tipio e lesi au sanga ia ona whape nai ngā luenga vo ia te tele tongi to e tāua le representation o cities ma au nei pe ana o silfia foi le intensity e o ia tauranga tālonga I nei. Malo whaptai, so o precision la nei. A me se foi la lea wa o I la le fili mai ai loa ia finals foi o ngā o au a tangata ta alo muni muli o le a vea lo masui o e whai aile damiru sanga lea ale NFL. Mai I precisions nei, o le ale. Kaul muli. Io, tu se tamaiti fo ia draft. Ia. Tu se to ali mas fu tolu a fa io au. Ai la ua matau masani pe fast food tolu mautinoa. O isi au fast food lima o mautinoa. Ai le valu foi le e baba ai coaches ma au fa pena fili mai le valu le e fo mai. Longa winga a fili mai le valu le. Ia foi la tama tua I valu le atipi. Me fa pena. O isi fo ia pela le au fo ia na ma losi tau sanga le te. A tipi mai lata mai to valu auna. Ia no a apa mai leo au fu ia le tele tala ni ona a batu leo tamai to valu faula to au fa pena e umalota longa fataita ilon to. Ia ona tipi lo le limas futo ia le aso tauna otu ia mo limas futo uma fa numero au fa pena ia ona affiliate o developmental squad per melana amata mai ia mai lata mai Australia. Malo whaptai, o whela le wha moe amata kick off ai loa le tamirisanga le NFL ia tātou Amerika. O whea e telina amata. O le weekend o aukuso le aso ono fitu malibata. Tu so o isi talonga mua Kansas City ma Baltimore le ta alo le so tofi open ai ia na ta alo le tele au e isi au beto fa ta alo le sto nai o le tele ala au ta alo le sa ia na fai o le vai aso po ile 49ers ma le au New York la so fua tu so ta alo ngana e muli e vai aso ta alo le so fua io o Moatoga le so val o so valu au kusole na tu ta alo mo Malo whaptai, Seuili, o iai nisi o alo matama whanau Pasifika, ia, tātou Samoa mana nisi o whanau Pasifika, o iai nisi fau fo ile lewa
wa mata i le NFL ia mamani au foi po wa ma woni tala foi le taleni o le wofia tu tonu me se foi nei taimi i o le a tuli mata i taipe foi o le saufanga to le tamo mai la tala to wi na ia tatou le i America. Totele ia alun whana ua tatou tunu le fau mai le o te loe whiwhiri au ona o le maulunga le mena piki ai. Le tamiti le o ai fo i tali ese fuanga le ta alo le New Orleans Saints le mata alo nei basuna te atu nei ia ma fautanu le totele tele e ia le tamiti le ta alo le 49 le na piki mai o puni tamane puni mata ngoa ma fai a onga le basuna te ai na walunga. They are really impressed with him, so I feel really good. Lala Phillies tamiti na ele 49ers e foi la tamiti foi le la tu le foi tono le 49ers ia mas tamiti tonga foi le sala ve a mato ufanga Talanoa ufanga ia ole wa talo foi le ia fili umana tamiti tato mana ia foi mato maftanga pe fili umai au ia fa pena alfa ngole o le mato like a umanti petu ia fili mai isi au me fa pena. Alo favitai. O le no malanga atu. Ia, mo si fifo la tunu favitai na mo le no ma te felo i malsunga ia Seuili. Tasi Sapolu i se la toa pitonu ufo California. Ai ole vaenga sa o mai tawina Seuili na. So le se le loko tangata le lato ia lato au supporters. Vaenga no mata i tuina. Mai se la i sia mako pikongu i siero. I wasinkongi. O au na ngei wo felwa i malo Tasi 49ers male lilo yo manatu. Ole enemy number 1 leo. Ole rival lea o do wadi ia. Ia e mawhaina tau sau noai. I tūlanga fo i lea au ma lea au pe. Tai peila ole tasi lea vaenga no mawa i nafa mai ole. O isi au ea mamai a e ka ulor 49 si ngā ia siero e matua ni fo tuli manu. E mawhaina sau noa mai tūlanga ia o tūlanga i au. Oa e yeini si au e whapena lava tūlanga o la tau fo i ta'alonga. I aso ta'alo. Tu sa le rival al 49ers o i LA mele o teno fo. Oh yeah, okay. O mai la yaso fo nei wa le ma si fo le au al Rams. Le fo nei tamik samo. Ai pe o le early 2000s. O amata lona sa lunga siaro. Ia. O le tele la o isi tangata yaso ia asiat. O fans al 49 no fo siaro. Ei. Ia mela na wa fo mai lo la siaro ma wa mata na ia e mai early 2000. Ia wa clash lo la fans ia. Ia le foi la World Division na matou siaro. Ele termina malo si la o siaro le na mo la to Super Bowl. E tas and to say e ala na fa pe o le 49ers e fa u el ma ko division la e picture te le matou. Ia matou championships me fa pena. Ia wa ia. A healthy tele men na ma nei ole. Ole tau fai tio tangata i la tu au. Ia na o esit fia. Oi. Ia me hola na lo te ata o te leilosa e o Vancouver. Ia. O Vancouver e te le fans o Seattle ho ye. Ia ala fa ia le celebration at 49ers no ola tu ia ye. E fa pena ia tala hola na tangata Vancouver ia. O mai Jesse e te lea tu kalapu al 49 lai lunga i Seattle lo i Vancouver. Oia mo. E mana ia voila lo lunga i Seattle. Ia i tangata mata ana a lia siat a ua whawhane no olu e whaifu a Seattle. Ia. Tanga e whaiana o loa after tu na i le SS o le alofa whale tunu. Yes. Pa me o tānonga. O tangata na ta alo e mawhaino o tu na ia me whapena. O isi fans a tato o siata mtua i tia ale mel na ole o le samali atu male ofu e whai me altala tangata ho e whalo e taia iau talina. E moni lau. O le mel na wala na ola whapele ni. E moni lau sau noanga. Ai ole mantua pele i o lau sunga e le tau seru atu. O anuatua au sau whai o tele o iloea.
O le neu au tonu o le si fale ainga le na le harvest something in ngai siaru te le lava. A le ngei lawa o latu mara u Chesi 49ers foi le yeisa ia lo suafa fo I fai utua. O le lau te no wonder why ke kirikiro aku I me uri makanga kai feo ai me kongo ngi. Fa ko le ama se o kirikiro le lima ia te wa. A le tangata fo ile mate to alua le na vea una. E 49ers fo e vai ia ia ai tau nu wa tu lo manai matai fo I manai tamari ile na mato felo ina masitina ia tasi. Oi. Anga lakua kasi kirikiro ku le ngola tu alo ofu fa mai. Because of Jesse Sapolu o le amako kalia ai oi I le mele. Yeah, eta tupu fai mena ya mena no roto nei Vancouver. Na uma le functional 49ers no ye. Mato mai le mga yo nises mo lato tai to lua mato ai flainga. Ya la o mato yo la te to ni ngal mena fai la o parents for them. Ya sa wale spalangi musu mai lo tani. You know this is Seattle. Ya la o ata se o nis na fai mai. Ele no el tamalo le o ai fa pe o le fan level me tala ya o but you know asiata ia fa tai ho ile to tamasan ye o tai loftu tu nai it's a beautiful thing ya wa ia au mai to le ma losi mai fans asia that means the whole league is growing to oi pe ia to oi pe fans ma to fans asia ro fa penale le fainola au wa ia o le alfeng taole e o foi la introducing o le fugasia se te fiu ya la boom yeah but I already know it's all in fun you know they appreciate the fact that I come and support them and at the end of the day is all tala foi le parangi blood is thicker than water yeah but ole mena wala ina ola NFL nei it's our fan base is also eu foi Samoa foi mai tuila fe ta vale mo fu al 49 do ngora wala pe on ta alo me va pena le na jonu lava o sia u tama I lua vai sole no u malanga joy no sau fai la utala nei o sau fai la utala ya tole foa ma umua e le o ngi supporters me ia ka ke fai ngai de supala kapi o tātou pe se ilonga waka alo mai fo ilele le kiwi fa toa e tau au se upu lo no fo ofu ni ofu oni fua ia e fa tu la lautala I nai Vancouver I si fa fenga inga masi sa ula tu fo yo ma futa fo ia ia tu lo fa fonga la tu wa e matua siar e o ia af o kanga alunga ia inga ma tu no so fai la talva ku o va inga o so le e o kitchens of fale like everything you walk in that's how for ilele hard out supportive ola tole ia la to o nei fa ia nga pisa ya wedding kong pisa le au kilang ia ele ia fo ilele pisa longa ta alo mai fa to o le na ia o ta o kama se la yo win or lose o le sia nganga e sela uva ia ina ya auto ai mfai foina e fa lau tele wa e ta ua fo I mo tatou atu nu le lango ino tatou ta longa o le tulanga fo ilele o ma ko ingi usila Seuili ni te ro fo I ma Australia ora vea I ma Samoa se longa ngi ka longa fa pikoa po ngi au malolosi fa ko ai lo wo kumu a o le mele no la tu o fa longo walanga ile o fa yani ta longa ai no la tu sili ai sole pe pala ai pe lalo lau au pe lunga po le e matua soul out lava ticket o le ale fa ali tua to le vaenga le o le popular nga ta longa le o ye inde e o mai ai I te mi o ta ia ila wa experience for ile shit le 1980s and early 90s o ma to wale e mo ia le champing I tau sa apala ai mai ole umata lo o line matu wo cities fo ie le anga au tu mo tu tu mu fa solo a ko stadium nga o no le atu fia mata le au le pe ma o le to ele fa ilonga you know inga I au nei e o kolisi
E konisi nei si ata e ova marselau wafe tangata e tono o le whanamatamata. Wow. E ia onga afsilia tangata nei. Pe lima le ono a onga oisi a onga a e saurunga lau papa hoi leo. Ua lima suta usanga o soula au tata alonga o mai ka iwa suru wafe tangata e tono. Ta alonga le NFL. E fitu lima vau suru wafe tangata ia kaunka tickets. Never pena. Ia ole mena ua ola i ta alonga leo la kapifa Amerika i nei. Ole mea hoi nao te nau ai ia mai nei ta mai te tātou se experience le mea. Ia mamau aile manuia o. Mamau aile manuia e peia hoi tātou talanoanga le te miu mawai ma le fionga ia au muam tole e fo. Ele ana whaila o ta whewhe a tō tōrun ta mai te apia ta i se lau milion. Ia. Matai o le mea le wo o i tātou te mil nei. Ia. E te no wha mota ma whau i me whapena. Ia ai whaftai ai i le tua. Hoi o le si mea hoi le whainga o mātou. Ia bai le ua lewa, le ua ova mo le onu suru o tau sanga. A usa vali tono o le malai al 49, se whaalo alungi a tangata. E o ta mai te le whanu nau talu no ta. O te no wha mo ma whau le se senga o fo i o nai tama i ta o uso ia na avelo lato wola e tu i tono o la ua tato tunu. Mai mau pe ana mau e nai nā uso le langa leo lo li taia mai ai wharo ni atu e teikea o el ta alonga sa e lo malo si malo wala. Malo whaafitai. O le a whaawau le ma whaasoa ma le whaatatanonga ma le sunga le Seuili le manito. Jesi Sapolu. Pea mai a tatu whaasalong whaapisisi nei. Mo tupe whapaponi Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whapitoa nao le 5 tala te tongi mo tupe whapamoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo abano fo le direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whapamoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whapamoli. Olo abano fo yo tātu ofisa yo tara o tāhu humba mangele o tātou la silia ma le fitu se furu wha sopori ai New Zealand.
Po disa fam talanga bala aule o barselau o tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa bar fa PacificEzy o la ba anga mo tupe fa mo boli Samoa. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava. Tasi Market is here at the Maigere Town Centre, the heart of South. Sila fia uma legends o le Talanoa laka pifa America. Peila ia ile sunga ia Seuili Sapolu lo fa Talanoa ni vanga le fiafi mo sila fia. Ia inisio le fatu an join mai e mai mo le tato por kala mel ne fiafi. Seuili o te fia a fea le tūlanga o te tongi o tama ta alo ai mai se o tūlanga. O leu te vai o luke o fuinga le ofunga a mai fo i le alo le tātou o tunu. Ai mai o ia i le alo fangia o la umalanga maua mailo o ofu ia tua maua mailo o ia o ulako o sau malo ofu le kaimi o e ka alo ia. Ai o le wa ele ngata no wa vai tunga o maua lunga le tūlanga o te tongi o le alo le tunu ule ta alo nei le Miami. Ia ai o le ale tūlanga pe taunga tā o le a foi e mwhauna e tau sau no mai tūlanga ma o la tau te tongi whātustusai ia la tau ngaruinga whai tono le tālonga lea. E whaftai o le mele o e te tongi a le football for America in nei. E alua e le market value. Ia, e holan Talanoa. E il tamaleo na pala e mātou Super Bowl na umatu nei. O Patrick Mahomes. I le taimi na sangelang kong kalaki. I think pe 5.5 milion ai le tausanga. Pe lua le tausanga taluai. Le taimi na e le talitonu. E le whanonglongo. A le ua umanga sangi iat i le auri e fau mai. E hoi la matua. O le ua me i mai alta tongi stamana na le ua longa sfutasi. That's the latest person that's up for the contract. E iai quarterback si o i le taimi ne ua ono sfut. E la ua mafofau. E o la taimi e toi re-up pa le konkalaki al tamalea na Patrick Mahomes. Ia, a siata lo fai atu po le balu sfulu at balu 5 milion al tausanga. Ele me o. Wow. Io. E o foi la is tamaititi le staule quarterback in 49ers. O nga e maua lalo le awala na ui mai ai. Ia. O le balu se lau 5 afelo na tongi tausanga nei. E o tausanga lea. O 5 milion al tausanga. Wow. Mai le valu se lau afea mai leu. From 850,000 to 56 million. Yeah, it's the market value. Ia lo elenga o tualo sa mole o over mate se lau milion al tong. Ia foi tanga alo lo tulanga i lunga lenga. Le ia chore mai lata ma se matiro pe nei su le utai se lau mon 2 milion. Ia foi lana i tamaiti ana piki nei. E umalo foi lato con kalake mo mua a fio lolo ale le saulta alo e oba ma se lau milion tamaiti nei. Io o tulanga na le o ia. Ona leo lo tupu pea le NFL. The marketing is so important, and the popularity of the game. Mele ua laina na whapeto nge tamatini. Ma lo whaaftai. Mai tūlanga uma lava o le Talanoa lea pe o le mea depends lava ai le market value e fua iai pe e iai ia tai pe o le laka pi pe ila o inei e whateitainga ia e pe o lau ka alo lava fo. O lau ta aloa ma tūlanga e te carryinga, ka alonga e a fuaina te le tai pe o la uri o makoa, te before ta alo ma tūlanga Daniel Carter. O le ale whainga America e tūlanga o le ta alonga. E yaini positions e mawalulunga o la tū totongi pe it's all performance.
SMI market value o tūlanga pēne sau noai. Pēla o quarterback. O quarterback le ua eva mai tongi tai ono sfupio. Wow. O le tama le o pito i siri na teleno tongi tūlanga le ono uiai. O stamai le mai tuila o pēne isu le ua lufunu valu milionga le tausanga. O jore le ua luasfulu le milionga le tausanga. Eva pēna ia pēla o mātou in the mid-80s, 87, 88. E 5 miliona na tonge ele quarterback Joe Montana ai milionga ma le poitua o se maulunga le lile. Walanga amakang fa maulunga ia tulanga ia no ta aloi. Langa foi la wo lo e coaches ma le ta o tangata ia pui le ola tangata le ta fiel. Ale le leita mai ia lunga e mtua ili. Ia pe a fo la kapi e o kilo le forwards la kapi ke longo fia tangata o lo talo. The game is not going to end well. Yes. E tu se fa pena ho ila ia la kapi nei le tulanga pito mo runga le nei o quarterback le ka lo itua. Ia na so tu le o tangata ia el polo Sapolu polo ta o receivers. Ia na so tu ai lo le lenga i lunga. O le ta o le lenga le. Ia e se ia tangata ho ka running backs ma e o mo lunga o ma a tu so tulanga na to lu le wa lua i lunga le market. Malo whaafitai. Ai tatele i o mai si whaafisili o te fia so whina ngaloanga i tūlanga o taita inga o lakapi te tonu a Amerika. E tau whatustusa o nei lilifa i tūlanga te loa o wa e maua i fo ini nei whaamatalanga winga i le tūlanga wa tūla i mai si a tātou wa lakapi Samoa po le manu Samoa. Ia ma le tūlanga wa leo o ai nei le la tau tua lea na loloma ona o le tau sa ilini tupi wa risi tupi. Ai tatele i o ai le vaenga lea na ona auto e fiafisili e tua le fisili le nei i tūlanga o le NFL. O lea sa siampingi ngei le KCs. Lena final mal 49ers. Now, o le koe amakanga o kamirisanga le e iai ni au foi le taipei o laua feiva lava ele underline foi le tūlanga o le mele lela iai ele toi lopo ai o le a manu malo po le a pe o maiani au o le ua iai au foi wa feiva lava la tou ia le talonga o le NFL o le ale se vainga ia tatou America i le vainga. Ia, e tolus fulu au ali asiat ai news ma sports shows foi inga. Ia au ono anga i le valu le ua predicted tangata hui at the favors. Ia, na ia foi le au pe to 5 to 5. That will be the surprise of the season. Wa fa penga ia au au camera they play out of nowhere and sau luma. Ia, ono matou o semi-final fa le lima tausanga. Ia le ana o tima i le final tausanga. Yeah, naturally, the 49ers is one of the choices. E wala aulea Detroit, le masanga malo. Si alanga leo malo si le stambaiti le mai tuila. Wai fo pena isu. Ia, e prediction e lave la vea mele o Miami, easy top 8. Wa ese amanatu tangat. O isi tangata i le la vea mai Miami, o isi la vea mai Hawaii o Kansas City, o the 49ers, o ai fo io. Ie fo i le aulea a Buffalo, Baltimore, ia nai lava la vea mai Miami, ia the Rams, if le for the Rams, ia o Seattle, langa e fo le coach. But they could be one of those surprise teams that comes out of nowhere. Langa o ke masangi le coach le o coach le office of Seattle. Coach Malo Kolisia. So yeah, I really like him too. But you know, it's more than just the coach. You got to get the players to put your plan together. Malo faftai. Ya. Te longar kau sanga ngai ka kawalanga le leisi si kau mo fainga mesi amango o sia. Ai. Ole ata o so fidengalo. Ele to na mare line. Ai le vaenga o tula i mai se tato la kapisa mo poli uni la kapi. E pe on failo mai le fionga le te fono. Ya le fatau no ina yo le tua i Europa le ana fo mo fa ngori tau sanga. Ya ma ole woto e ono le se tupe. Ya le na fa ina sa ilinga na le kausala online ile aso to na ina te atu nei. Ya
maua nai tala pena se selau mon tupu afe sa mawai. Ia o te leilo la ele o to mai se update on fa pepe fa tau nu pele malanga pele ai. Ai ole vaenga le te lei upu matala me se fo o lata fisiri atu malu no tele le community ma le public. Ole tulanga fo ile le filongia o tangata porkiki. Anga i tonu o organization so talonga. O lo e tonu o le board ale 49ers matulanga fa penana o sunga se yudi. Ole so fina ngalo. E tala fea unga le involve o ni tangata porkiki. Ia ai ole si vala o fesili o ani mafua anga o e mafua ina tele na uma wale ini tupe mani tulanga fa pena. E mafayona so fina ngalo le matau. Ia, whātai mo fisiri, whātai ia ho ile, maho whau atu po se monatu ile tala o tupu mai ho ile tātou au. O mai ale asulu nei. O te leo malama tele apo, whele me mau me ile funding ale manu Samoa le, whele tātou au isi, au siri atu ia, mai o atira se whaira me lea, me lea. Ai e la time e fa mai e nga o jerseys ma shorts e me ale o lo le sponsorship o Adidas ma le Nike ma I nei America. O ia se foi la ka milion nga tongi tamai e company nei ia o te le mamla ma tele la le me ma me le fani ale o tau fa longo atu le. It depends tele tātou I le funding mai le World Rugby. Yes. Yes. Tu sa foi e whalangolango tele tātou I le funding le na I lo ua manatu wha Amerika. I le te taitu o tātou I lunga pa whape o le mena le whamoe moe ai. Ia wa o longa winga a le au tātou I le certain point te mo mai le funding there. Ia o whela le mea o I nei mātou I wha Amerika. The marketing never rests. It's a constant, have a relationship with here, Microsoft, Nike. Esse a companhia e aí relationship e raise ele kupele other than just the World Rugby funding that we depend on. I thought ia ho lo ma ho fa pe ho no Talanoa atu te me vai a shit. Eu te whano noa I le treating on ai tamai ia wāru le ola malo si. I tau veina ele whaingo fie. Ele o matua me o la ngona tinga amalu ngā tino me wa pena. Ele whaingo fie le mena tu e tino nai tamai. E hula le Talanoa whalo whapai. Ia na ia fo ia la auli ia fo sabai so Michael Jones. Let's taimi mo. Yeah. We have to be realistic in a way that we can win, raise the funds so that we can get some of our talent from outside. Or mele tato, so ole tamo faya tato e ma lo without the level of talent. Ole ka alumeisia ku, ai ale ma lo la. Yo tu ilona tamai fayao. You can't expect the penthouse when your resources is the outhouse. The results won't be there. Melana ya wan matano ho muri anga is taimi. Taimi na fe lolo mel fitu na manga la matanga etano mon ya ole o va so le lusi le sta mai tira ma to le la alu ima. Ala va fela na faina me pa le se continuity ho ile o te lo faina e coach e fo stamale ho va tu la so ile il mansamo alsana tuilan ya ona tama uma now ele ya se le va pe a pole ale le le fa ya if we don't have the resources at that level I just don't think we're ever gonna be we're ever going to consistently compete at the level where we're respected around the world.
ke ala kwa ya la warm up mai la usale mo la warm up mai la awa apa yala a ia ngolo le triangle fo ile ka ko fiki ko nga masamo so that was the biggest thing we've ever known. Yes. Ayo mai lo le au le batas. Pe le wo pai ka ko ka fo ia masangi ka ko maka I films fo ia black and white ko mo be unbelievable le na but we can't depend on that. You know, o tau sanga na o te ia wo aku fats o aku mangai ka mai ka alu fa yeah my Brian or like al tamiti na nakapinga ya timo Talanoa. It all came together that one year. Yeah, wo lakia ka ko pala ai le quarterfinals ya Australia. I don't think we'll ever be there again. Because we don't have the resources. We don't have the resources. They had to resources but the challenge is how can we maintain that? We can't maintain that. Any resources o filme or we resources complain ma lo fa jai lo fina ngalo Seuili ma ole nganga foi na ole meta upule nei e ma ale yo le meta up lenga e ma fuon o fa tula utala ma ale ia tati tam fai fo e fai se fa so le ona o tangata fo ile ai filo i te tonu o fai unga fai ma o la tau fo nei wa leva fo ina yai awa ta serva nga le pi na ia ile to te tangata ina ua manu mai le tala lea wa le o le tua ona o le se tupi ia o nga ku fesili umaro le o tangata o fea pe al fesili le o fea o iai ma au o tangata o sponsors ia me se fo yo tupe au mai le IRP po le World Rugby le wasu iai le ngoa matulang so e tate musu fo ila tate tam fai as manje a wona ia ulata le manatu tulang o fa por kiki ngol mata upulea ai fainga ta lava lo sunga Seuili lenga a tatu Talanoa te fono tu lole le ia o tangata por kiki a tatu Talanoa le poat the majority o le poat la yai marpulenga they are all politicians whether they are HRPP or fast e por kiki umala o tangata por kiki ia tu lo fo ila nisi sa ta alonga per le like so le fionga ya falo ma vaenga tiki ya fui mono ta fua ia ai pe fa ya ona fa so ai le tulanga lautele ia ona ola u ave fo i ma fai pule ia minister langolango ia o tele o lola ia i o te fa fasilia tuai pe ole ale tulanga i ta tonga vaenga ne o to America. Is there ever a time o mai kanka porkiki involve I tulanga board a le kapi NFL em foi na esa no vanga le fa mon mole Seuili e mo koi fasainga e mo toi fasaina ia tangata porkiki tono o administrations o auia mato le NFL ia me se foi le NBA o owners ia ingei I auia ia foi todos fuluari asiat. There are billionaires. There are billionaires. So the board, it's not about politicians. The league itself, with television contract and merchandise and all the stuff that we do, remember I said when I retired, I think the NFL was 4.5 billion, Now it's it's over 400 billion worth of league. Wow. All from the marketing over the years. Our business people, no politicians are involved in it. If politicians, yes. But we both know. So once you get involved in that stuff, it's very difficult to do exactly what you're there to do. Because you're trying to please other sources that come from the outside. Yeah, the foundation or the
So okay, o iloa la po le ale la fo so langona ma so manatu le fofo e ma fai e ona fai le me va pe. A o la wa ai mai fa. We have to have an independent board that really their main focus is to service the Manu Samoa, both the 15s and the 7s. And find a way to create marketing opportunities erase el kuperangi because poleale le leo kako konfeva pe develop mai kako komiki. You know, we're not that big of a country to where we have enough. We need to get some of our talent from the outside. Yeah, Peter Mele in like Kamaya Audi Sabea. I already know Audi wants to go and represent Wear the Blue at some point. Yes. But then if I Audi Ngala Kusam was only because he has to take care of his family. Okay, we will lang out for pe me le rope va pe me o platform makua ya me fa pe nga fa te mina na ta alo ia ba ainga i le ku Samoa o le wa ko ka ko. But we need to get that talent when they're in their prime for us to compete at the top level. Alana tonu lava lausunga Seuili. Au te langona foi. Wai le yani mea na tia o la sira le mai foi le World Rugby. O la sira le World Rugby tangata ia sau fa ia i te tonu. Winga le tala o lai walanga o lai public foi la to information ma biography ma tulanga fa pen ala sira le ia. Yeah, it could be one of the reason wa mafu aina fa finga dama ia maleano no ila tala fu matulanga fa pena. Ia te fo ia ma matou va ia tualanga o fole tau Seuili. Pe fa fefea. Ona toe au mai lunga le tulanga la walunga Seuili tato au le Manu Samoa. O le finangalo fo ila o le to tele o le atunu. Pe le mafai ona fa se tuangalu le au porkiki. Ayo mai to tonu ila to ele porkiki ia and the likes ona yuso ia pe ona saunoina. Wa te lo fo ele pe ya o to a mai le 49ers e fa fa ta inga manisio au. Le o to au mai lava tama fa na wale. Ale 49ers la to ia pe o la sunga ia manisi lava fo o tangata ilonga ni e to a mai ai to tonu e to e fa ma board ma administrations because la to te mala lele. Ile mana onga le ta'alonga ai mesi o le marketing no le ta'alonga ina ia tupu mola o le foi vaenga na o falia la fa so elisias o le mana ia o le toe fa nga tama ia the like so le sa no tonu ia ia langa watu malo ia fat ia palitele ai toe fa nga nei muri anga tele to vaenga lio falaniko timo tangalo o kamangei ila ko special connections ila to special connections anga yang usila au Italia even ia te auto America you know ta inga le sa uno so ya au mo to vaenga ma enti ai lupu anga wa mawola to vanoa yo ai e ngalu luema i tulonga administrations mo le lakapi ma le port wa levanga ka ma fai fa ngala ko ngeki mangisi fo yo pera la o to mai se fo ia you know la sira fia David Campisi o la ilo le la do nei na la to ta alo militino fantas tasi ma to lo so no fo le you have to rub shoulder with the big boys la maua ya la do le so tanga they have a special connections. E faingo fie ai ona donate ia ma sponsor atu ia tatu talonga izamo ia pat e fainga tatele na tupuru mele a Seuili ona ele ma faina o ese tulo ia ma wa mi fo ia le time ia o sa fa ilava ia tangata nei matulanga ti tono le tatu aua Seuili pe o le tilo le na ia ai lota vai nga na wa me se fo to telo e na fa afsili ai o te longa o le toe kilingi antoa fo ile le toe fisu ia i to finga walanga wa fai ilangi fo longa anisio tamali o tangata lava nei o le ports la sa fa ia lava i tonu le o mai lava ile so le lava sa fa ia lava i tonu Seuili Yeah, half time mo sa ranga asyat monial talana na pa yellow sa ranga ile mele connections we have to look for that money outside and might don't forward to
Mai lata mai Brian Lima, Michael Jones, Banga Uman. Mai no nofo tonu whaasanga I mai whaasanga I atu tamole NFL. Eo oi tamatieta alo taimine. That's the connection. Ele ngata la ia mātou I Amerika. Ele ia masesia mātou po whenme mātou te taalo iai. Ele watu se manatu po se toto po se ano. Ele vava ia tu TV la tu I maitino na I tamaite tātou. Yeah. But that is the connection that you were talking about, which turns into marketing opportunities. It's something that, yeah. O te reilola po le asa whautuanga fo na mea po whea le awala mwhaiei ona have a clean slate so we can have people that will point us in the right direction. Because shata ko kele kamiki Samoa kamiki, leo ka alu inge, they all have love for our rugby brothers. Yes. Ia ngā whangai whaanongo mena o mai te tō fitu e se ale fundraising whai atu. E se ale fundraising whai mātoa ia kamala NFL. Wa amata whapena. I think we have to have a clean slate at some point. But I don't know how we're going to arrive at that because, but I know, there are politics that go on. But at the end of the day, as you have to semi-final, it's sui spiritually. Or sui spirit. Before Belanga town will toss a more isi kaulo ale toa. And all towards semi-final, your five parades. Alaka Kailoko, and Keloko make you laugh if you are my Luala Marfua. Marfua Samoa to Totas. It ain't quite, they have no idea, but they love being a Samoa. So I think, Talanoa ile tua yung whaiuna suese awala e tonga fitia isi tatu au ele ia fosfaintar so sonia to mato nei pe au te me e maua isi tonu I natula. Seuili o ofisiri muli ono jantaimi. Whaavitai tele le vaenga le wa sau no tonua. O nganga fo I o le auso nei ele whapeta te whai atu. Wala foi la umasaninga ma mafutanga ia au mua ma ia so faiso ma tole afo. O nganga uma ia me se fo I muni anga mai matou te loa le lei. O le special connections lea. Lea I tamba whanau le koe ngau e fia oe e tautua I le au ma le atunu. Ina ia toe wa yatu. Ia ma no atu loto tamba whanau I fafu. E fiso soani. O le fisiri mulmuli. E whaamaka ingi investors I ngā ia autou. e ono fias va ai le whakawinga o le manu Samoa. Ai a whaapea fo I ono whai, o ani tu ai ngā conditions e mawhai, o na tilo ai ia ni investors po ni tangata billionaire I nā pe a mana na o le au mai to e whaatau le manu Samoa ma run le manu Samoa. Mwhaina e sau noa iai, ia pe iai fo I se fia sau e whaakauru manu Samoa le nei taimi, ma tu le au le tunu. Yeah, type one of investors. I'm sure there's a lot of investors here. Okay, look for investors in New Zealand, but it's a matter of understanding how possible is that. For the mayor, but a power from power from the political influence and limit Melna if I did Polale Lotonu, for night of my team of Talanoa, actually map, but what if so and so says such a this and that? If I pay up. But like you said, everything has to be a clean slate, everything has to come out in the open. And the people have to understand exactly what the role is when they come. Maybe not necessarily buy the Manu Samoa or Manu Samoa, but become like the CEO and have the power to run things marketing wise. If we market the rugby in Samoa,
there's no doubt in my mind the top 10 is a regular occurrence, maybe top 5 now. Yeah, I like I go make it, and who knows? Once you make it to the top 5, you know, anything goes. Now I'm out semi-final, final. You know, so yeah, it has to be something that we have to understand. Yeah. For Malamalama and not just hidden agendas. For the if I can get investors up with me. Malo whaafitai, ono le tātaimi whaafitai te le lawa I lau songa le Seuili le mani toa. Jesse Sapolu mo lau taimi, ia, ona o te lo fo I o lea wa, whasi fo I a pre-seasons, o te loang, ia loa le amatanga o le tātou tournament le NFL. Ia o te lo fo I la ato e whasaro solo tā wanoa ma e sumai. Ia update fo I le malu lau te lo le antunu. Ia I tūlanga o le anta o toma ia na inisi o tālonga le ngata fo le NFL. Ia nisi fo tālonga tonu si o tātou malu te le Amerika. Ia ai mamole tu fa maluma fa te tele la fo tu ia 2 minute ia e fa I o sau noanga mamole fo lo fa ngai no tātou sports Talanoa. Ia, whaafitai atu I lau talenga siata, whaafitai I lau tō whao no lau tau tua le tātou atunu. O le mea moni e le whaingofie. E le whaingofie le mtawha I oi te ua whiwhiri ai oi le tua. Ono nei aso e whapena e se alangon o tangata me whapena. Ai whaafitai lau tau tua, ia whaafitai fo le tātou atunu. La tau whaafonga angan nea fiafi. A tonu e alofo le tua whamanui e fo I alon whanau o le tātou atunu. Ule la whamanui nei. Ile nei tua ke lope. Ia, e te talo tu fo. Ile me olo o ile au a tātou I Samoa. Ia, a tātou ai o tangata talitonu I le atua. O le ale whengata mo le whita o le ala. Ia o talasanga a tātou te whamoe moe. Na whai e ona fo ia whawhita uri ma me whapea. Ia talo atu, tapo atu, o siata o tātou tunu. Ma le tātou au. Ia manu ia fo I oto I ngai a te roa. El meolo iei, to telefo I alon whanau o tātou tunu. Ia mese ta māma. Matina se tātou tunu lo tau whenga I New Zealand. Ia manu ia telele. Pasau saunga le nei fiafi. Ia whaftai mo le avanoa. Ia, whabena foi mo le tolo whaanga, whaaftai tele foi mo le nei vanga la fiafi. Tawarungai foi ma le programe, ma teo e se whatasia, ma le sunga le Seuili. Ia, o tawarungai ma le tātou sports Talanoa e le nei vanga la fiafi. To e Moses whapuponga le vai aso a sau nei, ai mo le nei fiafi, whaasoi foi na mai e manuia.
Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le PacificEzy. Olo whawau pere tātu whamitoa nao le $5 te tongi mo tupe whamomoli pe ae whaunga ina le PacificEzy mobile app. Olo avano fo i direct transfer te posi sa wailo tupe le tātu account ma whaatino la foino tupe whamomoli lungo le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o taunga tale pensini ai whaunga le tātu PacificEzy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. Olo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tahu Humba Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopoli ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o Tasi ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha PacificEzy o lau pa anga mo tupe whamomoli Samoa. The Color Shop in Moatoga can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Moatoga. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Talofa lava. Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of South